Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha mu nimugoroba, igitondo cyiza kuri utwo mu masaha mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, muraza kunyemerera mwaba nk'Imana mwe, ibi bintu tubyinjiyemo neza cyane gatanu kuri gatanu, ariko hari akantu ndi bubibutse, hari akantu ndi bubibutse mu kanya gato, nka nyuma y'iminota ingahe muze kunyemera n'ako kantu mugakurikire. Hari ibintu byinshi nagiye ndababwira ati nyamara ibi bintu bishobora kuzatuma igihugu cy'u Burundi gihura n'ibibazo bikomeye, ndababwira ati nyamara ibi bintu bizatuma igihugu cy'u Burundi bigicanga, nyamuneka mu kanya ndaje mbibutse ko ibyo bintu nabivuze kandi turaza gukoresha video. Ubwo rero rwose nibyo ntibize kugucika nyamuneka. Yes, kwirukansa cyane rero by'umwihariko abadukurikiye bari hirya no hino abataramu nababonye, ariko umuntu bita Rayoni n'abandi bagiye batandukanye benshi cyane bari bamaze iminsi n'ababona ariko nongeye kubabona kabisa. Tubaye ikaze rero ko hano kuri TV Duniani kote muri rusange. Ni byinshi cyane no tugiye kuba dukomozo, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo, ariko mbere na mbere turaza gutangira dusuhuza abantu badukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujeje, Coline Murangara, Coline ya Tongo, mu gisagara cya Bujumbura tubasanga za Gitega n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Benshi badukurikira cyane rero by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye na za Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni ndababona cyane, ariko kandi na Congo bakadukurikira mu buryo navuga ko budasanzwe. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ku mugabane w'i Burayi baradukurikira, tubaye ikaze mu ntara gatandatu diaspora, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Canada ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, tubahaye ikaze gatanu kuri gatanu. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike ndetse na diplomasi muri rusange. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinde, munyemerere mbabwire yuko nyamuneka mu kanya gato rwose baze kwakira inkuru y'ibijyanye na CNDD-FDD. Uretse kuba iyo nkuru maze kwakira, maze no kwakira indi nkuru y'amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi aturuka mu bice by'umujyi wa Uvira. Habaye inama rukokoma, inama idasanzwe, n'inama yitabiriwe n'abayobozi bakomeye cyane, by'umwihariko ku butaka bwa RDC, byaba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego zigiye zitandukanye. Turaje tubyinjireho tumenye byinshi kuri iyo nama yanasize itegetse abarundi kugoma kwataka mu buryo navuga ko bidasanzwe. Imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye ahitwa Katana ndetse na Kauzibieg werekeza ku kibuga cy'indege. Ibyo ntabwo turi bunabigarukeho byo, ariko yenda mu mujyi wa Uvira kuko hari igice kinini cy'abarundi turaza kuba tubivugaho. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemera turebere hamwe inama ziremereye zikomeje kuba Gitega. Ni Gitega kugeza amaginga navuga yuko inama zidasanzwe, inama ziremereye cyane zirimo ziragenda rwose zituma ibintu bihindura isura. Turaza kubikomozo tubive imuzi n'imuzingo, turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye, tuba updating mwaba Imana mwe. Muraza kunyemera mu makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, turebere hamwe ikijyanye n'inkuru nahoze mbona rwose itangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku bijyanye n'igisoda cy'u Burundi cya hano mu kibira, kirimo kiragenda gikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kigomeze gipasingisha abasirikare bashya barimo n'aba FDLR bagomba kwifashishwa mu bijyanye n'imirwano muri RDC, cyangwa se ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tuyikomozo tubiva imuzi n'imuzingo n'andi makuru menshi cyane, kuko muraza nk'ubu kunyemera turebere hamwe ikijyanye n'igihugu cy'u Burundi kirimo kiranikanga kudeta rwose irimo iragenda ibasha gututumba. Ngira ngo ni mu gihe ibi biri kuba binavugwa ko uwitwa Neva cyangwa se General Neva katurimushyireho, kuko n'iryo peti ari mu bwabo bukomeye, kuko isaha ku isaha ashobora no kuza guhunga igihugu by the way. Ibyo byose rero nyamuneka gatanu kuri gatanu mu minota mike cyane turaje byose tubiginjiremo, tubisasanure, tubive imuzi n'imuzingo. Mbibutsa ko mu kanya gato nje nkabashyiramo akantu nkabibutsa neza ibi bintu nyamuneka
ndaje mbibibutsa, ariko mbere yo kugira ngo ibintu mbibibutse munyemerere inshuti z'akadasohoka abakunzi ba Duniani Kote TV cyangwa se ba TV Duniani Kote, duhite twinjira mu kijyanye n'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni umujyi kugeza amagingo ya uri kureba Abarundi, ndaje gato mbashyiramo ako kantu. Ni umujyi uri kureba Abarundi, ukaba ari umujyi uri kureba Kongo. Uyu mujyi waza gufatwa biraza kuba imbogamizi zikomeye kuri kote y'Abarundi ndetse be n'imbogamizi zikomeye kuri kote ya Kongo. None ubu tuvugana, nyuma y'uko barebye neza bagacunga izamu bagasanga isa n'isa uyu mujyi ushobora kwinjira kuri kote y'Abarundi, bikaba ingaruka zikomeye. Iki gihugu cyitegura amatora mu mwaka w'2027 kuba gituranye n'umwanzi cyangwa se cyegeranye n'umuntu isa n'isa bivuga ko ashobora kugiteza umutekano muke. Ubwo ibyo babivuga bashingiye kuri Red Tabara. Birumvikana ni ikibazo gikomeye. Bakavuga bati rero aho kugira ngo ibibazo bize kubaho, twebwe turaza gukora buri kimwe cyose dutakaza imbaraga nyinshi aho kugira ngo twegerwe n'umwanzi wacu. Birumvikana mu gihe intare zasarambwe zaza kuba zifite umujyi, Red Tabara kujya mu gihugu cy'u Burundi byaba nko kubipa. Kandi abagabo bavuga yuko bagomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi, demokarasi yari iri itakibarizwaho. Ibyo byose rero wakubita mu gatebo nyamuneka ugasanga ibintu birakomeye. Ubwo rero ishatse kuvuga yuko amakuru ngena amaze kwikurira imihanda cyangwa se muri drone zanjye ziri mu gihugu cy'u Burundi, yemeza ko izi FDLR ziri mu ishyamba rya Kibira zose zirimo zirategurirwa koherezwa mu mujyi wa Uvira kugira ngo hataza kubaho ikibazo gikomeye cyane cyo kuba by'umwihariko uyu mujyi wa Uvira habaho kuwutakaza ku ruhande rw'by'umwihariko bw'igihugu cya RDC, ariko ubwo n'igihugu cy'u Burundi cyaba gitakaje kuko ni umujyi urimo Abarundi benshi, ni umujyi wateguriwe drone zo kujya kuburasamo mu gihe intare zasarambwe zaba zikoze igiteno cyo kwinjira by'umwihariko muri uno mujyi. Reka mbasigiremo umutaramu, ndaje ngaruke n'ibindi nababwiye mu mpfunyapfunyi nabyo nako ntago ari umutaramu, ahubwo ni akantu gato nshaka kubibutsa mukumve neza mugakurikire. Noneho ndaje duhita tunakomeza n'andi makuru ndetse n'aho muvandimwe uri muri leta ya Uganda. Uyu munsi niho yambwiye ko aherereye, ariko ejo azaba ari muri South Africa ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndaje M23 yarari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge. Iyi ni imisozi icungamye umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi. Ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu. Red Tabara iri muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara irwanya umurwi cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe Uvira yaba ibaye cut off M23 ikasigarana, murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano muke. Ngira ngo genda ibi tugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo, muraza kunyemera tubikomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyemera nk'ubu tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'abajenerali mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa no mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'Ababirigi, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye, bikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwe ahitwa Lungu. Ese ibi bintu murabizi neza? Ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira, ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange. Ngira ngo byose ugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego hejuru. Bamwe bati turaza kuyoba, abandi bati ntituri buze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzingo. Turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka, twebwe nk'umurwi wa CNDD FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi.
ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverend Ndikuriyo, uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza, nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata icyitwa by'umwihariko ubutegetsi, cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazenda kubyinjiramo ngira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yabaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'icwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. Turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukire ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'Igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC Gahuza Muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa natindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibi bintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mwa bantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona, nshimira kabisa bataramu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu agera mo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, ni ukuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo hari ibyo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza, ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi, ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse, uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Myanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za teritwari ya Rubero. Aba ni bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gateranzamba kanyira wa nzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka
abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo bwitwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko ntavuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika. Tugaruke kuri aba Agathon Rwasa. Aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batabona vuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bahora banakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka, ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi. Kuko nimba twibukiranya neza muziko na Red Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano mu cyaro mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bimwe mu bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza, amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza, aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinza kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Muribuka kudeta yageragezwe, iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo, ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa, ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo, nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni, bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyisha inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza mpaka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite, muziko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi, abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha, avuga ari kijyana mu baturage, ngo birashoboka ko ashobora kugenda ku byo abaturage bashaka, akagira ibyo basaba, noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyizwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange, cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota, kuko hari iminota tutarenza buri yegeze nko muri 15 gutyo. Mwabantu b'Imana mwe dusa nkaho tugize gute dusoze, ariko reka twikomereze by'umwihariko tugende twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko twaswa ihagaze. Tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR, tubabwira Imbonerakure, tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato, tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa, ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo abaho deployment, kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3. Hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwa ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa bazowa narifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa ba Colonel Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho, kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masisi mu misozi ya Zabwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyagongo barabizi,
ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafitiye umujyi wa Uvira bashobora kugira gutya bakaba bahita babitwishyura, noneho bakadukubita natwe icyitwa surprise, ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya milipuko y'amasasu itangiye kugenda igera no mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inkingi za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo, ndetse amanama aterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mu kanya gato nabone gashize munyemerere mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisegi Bakti, ni hano muri teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutalamu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi, rwose yagize gutya yikoza mu ibaba rya wino. Byari ku isaha y'isa 3:20 igera kuri 20. Arambwira ati mutalamu bwana Moses ati nazakatanyama z'aba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi, uwacyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite igitoki bakamubwira ati dukureho amabe angahe, uwanyura afite ibijumba bakatubwira ati dusigira umutanduko. Izo ngizo rwose ngo nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo, aho twita Uvira. Rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana, ariko icyo novuga ku biriko bibera Doha ni uko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanywemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro, ariko igapanga n'urugamba. Rero icyo novuga nuko iyo ni ya politike ya 2012 mega 2012-2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Icyo gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afrika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi, ntabwo ari politike kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose, bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose, ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro, akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5, akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe, tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe, yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda,
niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi, nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bija inyuma, butunzi bwabo ni ugusahagura, ifaranga ryabo n'ibibazo. Ibyo rero nico kimwe n'ibiko bibera mu Burundi, mugihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma. Inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka u Burundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko u Burundi hari parametre shasha bwozana. Nubwo hari hiyongeyemo Ababiligi, nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha, M23 bishobora kwigora cyane, kuko icizere ni gike ko ibyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo u Burundi bwakoze, ibyo guha indaro imigwi
y'abantu bakoze jenoside canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivy'idoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri conflict biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko u Rwanda rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya, biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ata burende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahigwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona iguverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwogumaho, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo, niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko uriya muhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca na Uvira, kumanuka mbere akagura hariya. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba bloke imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ibyo bihugu, kuko ibyo bihugu bwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo atampamvu Amerika yoza kwiteranya n'ibyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ibyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu by'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC,
murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC, murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu byo muri East Africa, urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo iriko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo ariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ibyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare cya Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement manini kandi a long term, tandike Uganda, AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ibyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanire inyungu zabo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afrika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afrika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo bavuga ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afrika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afrika zikomeye zitavogerwa. Abanyafrika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudan n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'Iburayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere muri Afrika n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima, aho gushigikira ahubwo umunyafrika afite imbone yoshobora kurokora Afrika, ahubwo ugasanga abanyafrika benshi bariko baramugwana, bibajije ku bintu by'amacakubiri n'ibintu bitagira mvura. Ariko iyumviye hamwe u Rwanda, Uburundi, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania bo kubaka igisirikare nka kiriya cyo mu Rwanda, ninde yosubira kuvogera Afrika? Rero ibi nongeye kubitanga ku cyiyumviro, kuko mbona abanyafrika benshi twicwa n'ubujuju, twicwa no kugwanira inyungu z'abantu z'akagwi k'abantu bakeya, twicwa no kugwanira inyungu
zitari iz'abantu bose. Nk'ubu intambara yose iri kwiraba muri Kongo yubatse ku kurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi, ataco bamariye abakongomani. Intambara zose ziriko ziraba mu Burundi zubatse ku kurwanira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Sinovuga ko ari ubwo abagize CNDD-FDD, kuko hari abagize CNDD-FDD nabo nyene bari mu vyago, bari mu ngorane, bapfunzwe, bahunze, kandi bari mu mugambwe CNDD-FDD. Ariko kubera Ndayishimiye n'akagwi gatoya k'abantu bari kumwe, Uburundi buri mu kangaratete, Uburundi buri mu magorwa, Uburundi buri mu vyago. Ndiyumvira yuko ibisirikare byacu bya Afurika bikiri mu mwijima, kurwanira inyungu z'umuntu umwe aho kurwanira inyungu izo barahiye, inyungu za buri